I don't have no sympathy. I'm sadistic. I really don't care. I'll do it and I'll do it again over and over and over. O kha Jamie osuna ani a mel en reng po hian ani na tur om chu in hria thiam mai karinga I han ngai thanga hetiang mishing hi an lo om thei ani mo itinge yang he video hi en chuan midang te nat na awanga limna le lung oi na lo mutu series anti temi zia te hi ishia anga Jamie osuna hian atan nuwa po atan pui a cellmate ati dan te hi ama hian apoi khoya in chirna pakhat ma anei lo thu ala soi zui boka he hi mi hlauhawm Jamie osuna case chu ani The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Jamie osuna hi kumsang khat jakwa somriat pariat march ni sari kha na lo pianga anule pate hi kum khatani in an in thena osuna thon thu hi atet lai atanga reng alung chhia thlaka heta kan han soi belle du reng chu mirap thak twal tha ching te chanchin hi kalozir chiangin video a po hian karon soina satoa heta kaloshiat ve chu hetiang mirap thak te reng hi antet lai atanga thil shom le rap thak tong anni du tlang puya hetiang thil shom tak tuar tu te hi anni du khop mai ti hi an vain ni lo ma se Jamie osuna po hian pashon shonin a pashon Jeff hian ati du da thin le a kumngami le kani in a pashonin ati dan hi police report a po om hiala police an enroll hial ti na ani chu apa hian thingkunga phuar betin a hlap vak maya a pashon mai ni lovin a pate po hian brikin alo vom to hialani hi police report a omani maya a phena le mundanga le hundanga engtin tak ti du da thinang mo apa in hetia ati du da na sa tak hian Jamie osuna ni na rap thak tak hi aron siamin aron din chau ani thei hial mai thei aron thranglian vezela rol thar te ron ni chovin drugs abik takin meth a khoita a anun she oma tanga tlan bonan thil thalaw ron thlang ta a anun chiat le thalo zonga akal thui tak zia chu kumsom pathum mi le kani in mi athat der kumsom ni pasari mi pa athata anuna mang chhove zela kholaya geng mi swala ruale rui hlote chuan an choma an enkol chhawani bera ama inti nata in zaite aching chowa chuan anuna ron in tran chhauna hi kumriat kumkwa velbor le kani lai ni in serial killer dangte ang thovin ran nung laka anuna rong chhawtana kumriat kumkwa vel le kani hian anu omlo lain an zo te chu freezer ate oven ate khungin alo soisa hlum derani Since I was a kid, 8, 9 years old, I killed animals. My mom would go to the store, I'll put the cat in the freezer. 15 minutes, let it out, put it in the oven, let it out. No pangte kumriat kumkwa velbor lekani mase minat na chu atan lung oina ani der maya rilrula madiklaw na damlaw na nasa takanay der to ni inalang kumsom pathum mi lekani a miya tha po hi amaklem law kumsom panga aron tling chowa moilaw taka mi chia khoya wangin le sham shei hlau oma chele ka wangin man alo ni boka voitam tak dan phallo thilati chhozela rui thei thila khoi reng boka kumsom pakwa ani chuan kumsom thum pani mi meche pakhat athat le der ashing nun mandan tur hi ngai tu phak ba kani rui hlo dan phallo thilti ma ni inti nat midang ti nat midang tha akhat to katan inatan ran tha a bulchadani a zo tele ram sazupuite ramwak mi te tha dana tha top nilovin zoi muanga that thinani a achan chu an she omle na ti kha mu no matitlat mi nun na la thei ani ti ain shat khan thil ti thei tariawa ain ngaya nuama ti hle achanchin hi Wikipedia mu to ro omlawa wangin ka she thuk lu tuk theilawa abik takin anau pan lai hi voitam tak jela tanga voi khat atan le chuan aron chuaka
anun po adang ta angarenga a thazong anuna tumve ni ma na thlir tu teril ru athil lo omakarin nupuya neyem ti la hi kan soyange tan ina tangina ron chuaka mipui geng ringot lo deute pol chowin mi in mu khom na le party ate akal chawveya heta hian Joel Castellano atongta anupui chanchin hi hria tura tam vak lova mase kumsum thum pasari mi le nu thloi fa pali nei to ani ti ero hriat ani a Jamie aya upade ani chu Jamie ero chu kumsum hnui le ti vel chial ani a chuan anin ton dan le Jamie an Joel mu dan mol hi party a ani a Joel hi mi papakhat ne nan lo lam laia mu a ami pa hi Jamie hian a hrengai mi lova mase a mecha Joel ero chuan mi tala hle chuan chemte la a Joel li lampui mi pa hi afa fit ringot anui za thlak lam zok ani to ate dan hi wa nei thlak takin he pa hi dam chuaka Jamie ero man ni in kumkhat atang le a mase Jamie hian Joel ero a thei hil bik lo tan ina tangpo in lekha thon vezela anin karpo tha chho hle aron chuak ta a aron chua ni hian Joel hian alo muaka azana hotela anriak tun ngalani Joel hian Jamie alo pom mai hi achan nge ni ang anin shat masak berdan la kha Jamie khan mi pakhata vita tan ina tang hial kha ni a engpo chuni se Jamie bialnu Joel hian rai ti a in sheta a an in nei ta hiala an fanei chun turpon khovel e ngaron moveta engki ma tha ina lang ma se areilo Jamie hian drugs a po meta khoina sata ma mi kut thla ka chin na chu herui hlo hian ati pun luna abulami te khoi a shelova anupui thlengin he anun dan hian an in nei na thuthlung po ti chhia in an in then ta hiala afa tan pu a om thei talova afa hi a mukhat a masia khat tokin anupui Joel remti huna hian a muve china Joel anupui hlui po a khat tokin a labe ve reng Jamie hian a hringnun chu miswal rwal geng haule rui hlo zinga a man chhun zum zela mase zan khat chu kumchang ni som pakhat November thakhan anupuya kola thilpoya khoi tur thule chanchin thara tual tha chungchang lo ngai chang turina ron ti ta Joel hian a pasal hi a hre chianga a hlauhawm chuan police a call ta a pasalin tu emo kutthla ka tum thu shila police te hian an lo ngai thu tak vak lo mase ruangan chhar thu an hria chuan an ngai venta Jamie omna bul hotel room a ruangan chhara Yvette Pena hi kumsum thum pasari mi fa paruk line nei ani a Jamie hian a hriat ngai po ni lova shamshei pathum mangina thata chemte pahni le bakche pakhatin crime scene a hian henga manrua te hi muturala omveka Yvette hnung zanga hian bakche le chemte pahni te hi alola bet vekani reilote ya Jamie chu rin hlel ni in manani a trial tir lama chuan Jamie hian a tha ani lo thu soive na in annuwa ati nge ani thu soin ama hi setena betu ani thule minun rong seidis ani thule rong taka Yvette Pena kha atha ani thu soita I did sadistically, premeditatedly, deliberately tortured and murdered Yvette Pena. Titurati ani lailok nuwa pliadil wangin dam chunga tang turati ani tazoka Yvette Pena atha dan soin voi khata muwa atuk zana athlen na motela kalin room number 19 na om Yvette Pena chu apanta a chungri la khak na le thim na hlir om chu ati puitling ta leina na tel hau lovina khoi ta ni Jamie hidam chung tang turati ani nuwa atang ve tan ta a sel khata om puite po kuthak zela tuma wangin selmate tuma ani anrem ti talova tlo tu nei po an phallova ama in sel khata anda top hetia tan nu hian interview aneya athil ti wanga in chirle chirlawan zo chuan in chirna pakhat ma ani lo thu soin chuak le ila chuan kati thin ang bok hi kati le anga kati zelang ati ni I don't have no sympathy. I'm sadistic. I really don't care. I'll do it and I'll do it again over and over and over. Chuan hetia tan lai hian thil thleng to om lo tak thil rap thlak taka thleng le ta ani na taka chuan
osuna hi aril ruwa diklova rilrulam natna anayani entirnan antisocial personality disorder borderline personality disorder le schizophrenia chi khata nei boka asela tuma umpuyan phallo mase cellmate an pita tho ama hi Louis Romero ani a kumsom ni pasari chungtan ina hian alo tang to a Jamie Osuna sela hian an transfera ani hi me che pakhat tha awanga tang ani tuna chuan a hun a thleng beta cellmate rap takmai Jamie Osuna aneya ani hian a that ve don garden an zel an ron visit zo chu changin Jamie Osuna hian siam shei chemte siam chopakol ruk chu mangin a cellmate Romero chu achan ani bera police ten atwal thana anron mu hian Jamie Osuna hian chi alo or eng chi ngele atan puipa Romero taksa peng sang sang amit akutang alungte arap thak dan tur zia chu Jamie chu in ti thei takin alo oma lung oi mel takin heta hian rap thak deuh mai chu Romero kare hi azai boka joker mel nui anga alan reng na turin alu atan bok hetia atan pui pa soisak lai hian an selami puanwar chuan an sel hi azar lia thlap bok ami tha chungte hi an lom haulo engwanga Jamie Osuna bula berkher Romero hi da nge anni ti in he antana California jail thunei tu te hi andem le a antana nat em na chan chu he kumsomli palimi Romero hi thakhat nu ve leka perola chuak mai turani eligible for parole soon, and my mother and my sister and I always hoped to see him once back home, but you know that hope is dead. Jamie Khan siam shaya kolte gartina selan veng thatok lote khathil diklawo omnia shiatna anasa ema atana enkol tu te pon boina han tok he poi khoina wang hian Jamie hi trial ran nei tir le ania mase rorel tu te thu soi lai te na aw vak vaka kati efekani ati vak vaka rorel thei poni lo heta tangchia hian Jamie hi trial nei le turpo in aril rulam afit tok lo ti chiana ni ta a dam chunga tang turani sa boka perol po achwak thei to lo turani boka rorel na dang chu siamsak bel ani ta lo le lama Romero chungte thakhat nu leka amel mu be sei tu te ero anlung oi lo khop mai Jamie Osuna hi tan ina atang meka adam chung chu atang to don midang ta na mi hlo om lut tu kani a chua zalen chi ruala ni lo chuan anupuile fate chanchin thar hi hriat tur om to lova America mun khoilai mo chuan an cheng ve nge yang Jamie Osuna kesi karon zirtian chanpo a mel korta chevel lai le a thalak te kan mu a arap om riau maya hria chana chak om ema kanzir chianga karon serve ni ole Jamie Osuna meli mu atang ringot hian arap om mel riau ti vm achan chena te enge inga ivedan han comment vete I don't have no sympathy. I'm sadistic. I really don't care. I'll do it and I'll do it again over and over and over.